što je Korčula jako mala sredina. Jedina žena koja se bavi tim poslom, njemu mater je druga rodica. Pokušali smo mi nju zvat. Nije išlo. Šta ćemo ništa kupili mi njemu lutku na napuhivanje. Plavu. Krasna, bila cura Sonja se zvala. Ovako, trojka, onako jedna poštena, plava kosa. Nije puno pričala, nije znala ni kuhati, nije ni čistila. Tipična onako, tipična cura naša mlada skroz, samo karakter malo plastičan bio. I Boga mi, evo 4-5 dana taj pače, jedan taj koji drugi, pored mene bi najmanje šanse, dolazi u školu sav radostan, sretan, pumpa rođe doma, jeli? 7. dan, evo ti njega opet u kuću. Što je sad? Kaže on, jesam se ja probio, ali probila se i ona. Šta je bilo? To je bila monolutka. Mono, znači sjedi na onim izlazom i toga naopet. A on je drugi pokuša probiti na vrlo nečisto mjesto. I mi smo pokušali tu lutku kasnije i pokrpati. Čak smo mislili vulkanizera nositi, ali vulkanizer je muž od ove njegove ređe. Nisu steći, odustali mi od te ideje. Nekako subotu se dogovorili da izađemo van, hajde da oplaćemo taj prekid besed među njega i Sonje. I stojimo mi tu za šanku, svira neki bečarac, mi režemo vene, nema više Sonje, a znaš, depresija kad prilazi nama jedna cura. Isto lakša, jer na glas kao dosta lakše. Pita ona, znate ono kako se cure uvijek sažale nekako nad ovima mužima koji su izdre, i to, nekako imaju cure to srce. I on tako bi sa šankom pije, jeli, on jedan. Prelazi nama ova cura, meni ta cura govori, pa šta je Paču, šta je? Kaže, pusti prekinu s curom sad ovaj tjedan. Za mene, pa što, pa kako? Pa nije ona više mogla pukla, kaže. Tako, dobro, ajde. Ide jedno piće, drugo, dosta ona piće, tamo bila još neke njene prijateljice, kada jedno pomoći, šta je, ne znam ti ja, vodi u nju van. Rodi on, koeficijent na njega 60, a vodi on nju van, mislim, to već znaš. Tamo neko auto se našlo. I dobro. Gledamo. Ovo ti je komisa, ne možeš i Filipavi tako. Sam mislio pričati da je papa test kad se bira, pa ne, to je kao kad su sad birali ovoga novog, ne. Uglavnom, papa test. To ti je ono kad... Vodi on ju van, jeli? I zaista dovede on tu curu, jeli, veliku, na zadnje sjedište tako nekoga tamo auta. I ide on njom, lagano skida grunjak, jeli, a kako neiskusan, to je trebalo neki 20 minuta, skoro on je skalp skinu vidio pa ne skida grunjak. Taman rođeo da će on ispuniti taj koeficijent 50 i nešto i nama dovesti velike pare, kad je u krucijalnom momentu pogleda gore i vidi nas četvoricu. Ajde plaća! Tamo su pare bilo! Jeli ga, čovjek se zabuni i ode sve, i ode super. Eto, to je samo još, to je prva od mojih priča, sad vas molim za nekakav aplauz za